bahungu kugeza ku gupfa. Yari afite amaso meza uwo mukobwa, amaso meza. Umuntu yarebaga ayo maso akumva atakaye mu maso y'uwo mukobwa. Yari mwiza cyane, chori chupuki mwiza cyane, mwiza birenze. Yarakwiye kwandikwa ku nzandiko z'urukundo. Icyo yifuza kuvuga cyari ukubwira umuhungu ukamukunda ariko yaramutinyaga. ubwo umukobwa twahuraga umva ngarivuga yambaje niba urukundo rubaho koko. Ambaza urukundo ubundi rubaho rute? Mukuri icyo namusubije ni dore icyo yamushubije nicyo agiye kuvuga. Amaso yawe y'abafunze abadafunze. Umva icyo yashubije umukobwa. Ati amaso yawe y'abafunze abadafunze. Uzahora urotukunda. Ewana mbega umwarimu afite ifarashi. Vuga iki? Rukundo. Urukundo rubaho rute? Gusa rubaho. Abana baratuka amabebi. Sheri fayi. Mama vipi? Seniya kwifara. Wabure waba utareba. Ukunda guhari ruhande. Mama vipi? Kwata. Sheri kukubyinira mpaka bukeye. Mama vipi? Kona bazaniye mwahora n'iki yemwe? Wabureba waba utareba. Urukundo ruhoraho. Ukunda agora iruhande. Dore Karani ari kuri gitari. Karani we ntabwo ahari kuko we ntabwo ari umunyeshuri, ntabwo yatumiwe. Gusa abandi buri kumwe n'uwo uretse Karani. Waba ureba waba utabona. Ukunda agora iruhande. Mama vipi? Sharukan tukacuranga injyana ze. Abanyeshuri baramukunda ni mwarimu Ariane. Sharukan amazina nyakuri inarazwi ni mumuzi mwese. Afite amafarashi n'udufarashi agendaho. Ubuhinde ni Siniya. Dore Sanjungaraza cyangwa Sanjana, wa wundi ukundwa na Samiri. Samiri kubona yabonye Sanjana ariko we na yaniga imuryana umwana sha. Muko hari umwana wanjye, hari umunyeshuri wanjye gukunda vayo muganire. Umwana urani rya bebe ryawe mwereke man mwemeze ariko yemeza umwana. Mbega Samiri we vayo hano katsindwe reka bakujyana umwana. Mwarimu agiye gukora umuti. Mwarimu agiye guha pasi umwana yigisha. No baby satira umwana nigisha. We vayo hano reka bakuryana umwana katsindwe nitukuze. Mwarimu we ninjye ubikoze. Yemeza umwana. Yewe muko satira yaragukunze. We cyano katsindwe naho tukuze. Yemeza bite? Siniya kwifara. Buri umwana wakunda. Samiri na Sanjo. Katwe gupfira umuntu bimera bite? Uyu munsi mutubwire gupfira umuntu bimera bite? Bahungu mutubwire urukundo rubaho gute? Ese urukundo murarugira koko bahungu cyangwa n'abakobwa barabaza? Yasajwe n'urukundo. Natakariye mu rukundo rwo gukunda umukobwa. Nanjye nasajwe n'ibiganza by'undi. Ndi mu rukundo n'undi. Ndi mu biganza bye. Uwo mukobwa si uwawe muri kuri. Uretse yewe mwarimu ariko nabazaniye kwifarashi. Sanjo ari kumwe na yaniga bita Sami wa Nyagatare. Mwarimu arafuha. Hari umwana ukunda. Waniga uwo mukobwa si uwawe. Mwarimu iyo uri mu rukundo ntujye ukanguka. Nanone hari igihe utabona ibitotsi umva amagambo ya mwarimu. Iyo uri mu rukundo ntujye ukanguka
cyangwa se none ukabura ibitotsi. Hari igihe utabona ibitotsi, hari n'igihe usinzira ntukanguke. Ni mwarimu Sharukani. Uri mu rukundo, hari igihe ubura ibitotsi, hari n'igihe uryama ntukanguke. Urukundo rwanjye kamubwira urukundo rubaho rute. Mwarimu aba yakoze umuti. Diregiteri ntagahari, ni ku ishuri, ni ku ishuri. Diregiteri ntagahari. Araka abana barabemeza, abana barabemeza. Mwarimu bagira batyo shabako, bagira batyo mwemeza amabogari. Mwarimu dore ukuntu yewe afasha abakobwa kwemeza amabogari. Baby vayo burumwe nowe. Mwarimu mwarimu aba yakoze umuti ku ifarashi ye. Sharukani ni mwarimu. Baby nge ndabasha baby do reba iniga reba inigano nge nabazaniye keswe mahabati. Baby ndabasha buriya kakazi k'abakuzi n'akabari. Shewe aramuvuna baramufasha. Bimeze bite? Ni siniya nafashemo. Kumbe dore Kirani wewe nawe yahageze disi. Bimeze bite? Dore umuti nabazaniye ni Vision 2020 Muranzino. Akosa hano harimo maji cyangwa ubundi bufindo mwakoresheje abahungu. Imitima abakobwa amajana n'ibihumbi byose iraza gutakaramo kubw'abahungu. Wagira ngo ndi kure, wagira ngo ndi muri ndi juru. Ninde uzi ryari, ninde uzi ni gute, ninde uzi ko nzahura n'umugenzi. Mwarimu fatirana wa cyane. Mwarimu izina rye ryanditse ku mutima wawe, izina ry'ukunere ku mutima wawe muhungu. Mvuga iki mukobwa? Nakubwira iki? Urukundo rubaho, urukundo rubaho umukobwa. N'urukundo rwabatwaye. Umwe ari mu rukundo banjyanye umwana apfa kushiraho n'isami Nyagatare bamuryanye umwana. Bimeze bite? Mwarimu aba yakoze umuti. Diregiteri ntabwo ahari, ngere ngo barisanzura yewe. आँखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है. आँखें खुली हो या हो बंद दीदार उनका होता है. कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये mukunzi mvuga iki? Mubwire gute ko urukundo rubaho. Mishini ya kwifarashi yanjye. Dore urukundo ngo ruratwara abantu nk'abasazi. Dore urukundo ngo rurasaza abantu yemwe. Dore urukundo ruratwara abantu abasore inkumi. Tayari animatirisha vaji, animatirisha baramwemeza. Animatirisha mambo vipi rere? Animatirisha n'abakobwa we mutaye bwije mujye kuryama. Animatirisha mwarimu imbere ya animatiri ivayo. Ndapfuye we, turi saa sita z'ijoro kabana bajye kuryama. Animatiri nje nawe vayo tubyine. Mbese animatrice twabonye ari Sireye Queen y'umukecuru, ni mwayibonye Ramaza. Twabonye yisiga rouge bisu, ni bari rouge bisu. Nitiro animatiri jyayo na mwarimu jyayo. Abakobwa basana animatrice
ubuzima Dani Matirisi ni Sirayuko ni umukecuru Dani Matirisi wakabyara Sharukani ni nyiri filimi hamwe na Yashiraj usobanura bwa siniya mu cyumba kuri ya farashi Monica, oh my darling. Monica mukunzi. Monica nani Matirisi yitwa Monica. Ewana. Nayisi areka nanjye mfatirane. Ani Matirisi mbera mwakabyara. Mwari yishinari kananjye mfatirane. Yewe Sharukani. Ani Matirisi. Mwabana mwe Sharukani afite ifarasha agenda usimba biye. Sharukani turamuzi no n'uyu munsi kandi mwami imitima y'abakobwa Sharukani kidobya wabo. Ani Matirisi uvayo cyo kugenda Ani Matirisi irigitera bagwa gitumo.